Excellent bekerja keras, cerdas tuntas dengan sepenuh hati, untuk memberikan hasil terbaik. Teamwork aktif bersinergi untuk sukses bersama. Humanity peduli ikhlas, memberi maslahat dan mengalirkan berkah bagi negeri. Integriti, jujur, taat, amanah dan bertanggung jawab. Customer focus, Berorientasi kepada kepuasan pelanggan yang berkesinambungan dan saling menguntungkan. Excellence, teamwork, humanity, integrity, customer focus. Excellence, teamwork, humanity, integrity, customer focus. Excellence, teamwork, humanity, integrity, customer focus.